gagayam, kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Idagon daway ag sa saruno nga episode ting kay mga gana drama, ngam sakbay na makablawang pay da Dominic Musuela, Robbie May Andres dita Taiwan, ken Leticia Talungan dita Bayombong, Nueva Vizcaya. Katitay-tay nga ruden danggan, ti part 32 compilation, dito'y drama tayo, Manang Bianang! Dear Manang Bianang, jakiliba ka medyo na arte a katao. Kat no may papan iti boyfriend, adamod standard ko ako nada. Day taman nga rod ti pagtarayan, ti istoryak. Rugyak ti agsalaysay. Agyaman nak iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Oy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko la alaan tapno masapa ak nga agabono inton bigat. Ala nga rod Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdekta. Ha? Sa dinong hay? Si Kaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam si ka ti makamo nga agbayad Ha? Oy, awan ti parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, iso tinang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide? Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. Wen atay niyam amunak pa'y kadananang kantatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ni Jordan. Tanalawa ti gardin na. Isugayam day jay tinubyam Jordan anak ko. Una nan. Anyat makunayo tinobyak nga. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mat laasaan ang nakapagturpos iti kulehew. Hanggang okay laang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo iti na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan? Nalipatak mutan mo na. Ti-night swimming tayo Matuloy ka noon doon Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi, wano adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mo't beshi. Di bale, adapay mo't next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ko. Adalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw. Agdate kami man mag. Ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan aklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may. Amang ano iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jaklakit di ammo tiyar aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunaktumat a sosyal a restaurant ti imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kas laborido ka. Ha?
Saan, kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mo iti kayat mo. Kat si kamo langan tag-order. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan mabalin. Sika ko man ti order. Huh? At ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wen. Alang aron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay, agda tinidor. Kasano na ita? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in-order ko? Ha? Saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo mapilpilitan ka laang. Saan mat ni? Sa anak mat na napili no may papaniti makan. Kanya pa lang aro teraramidam nga Mangantan agtinidor ka, atoy. Agyaman ak. Ay, kasano nga yung aramatan to'y tinidor. Ikarigata, tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidan na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamida mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak yung kagara. Jak na-control ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayabmot ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan Nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si JC aran. Agawitan, Jordan. Kunak man wagpasyar ta pa. Kunam nga do pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta kon. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga Anda ka di parikaw. Basta mo na akong agawid, no di mo pa'y kaya't agawid. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaws kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobiam. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunan anak kaw. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairuwam I-break ko kay din Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaan. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nanang. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ag tinidor. Timayab di karne asidak, idi pinilit ko tinagtinidor. Hindi ko man, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya na unay kanyak. apay ngamin nagtinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabainak mo't nga agkamot Tas social a restaurant tayo dyan. Kan mabainak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan ko nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siyak, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay no di na amutag tinidor. Isong ay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardarasudos, beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya teraramidom dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan lagi ti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta ka mo't tan Kiray. Agbreak tan. Anya?
Apay nga yakas ti ibagbagam. Ay, basta. Ag-break tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mo ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka rin tadyak amot kag tinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga yakas ta. Sakto pay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay kin ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apang isinaakin ka. Kaputa ay ayatin ka. Basta. Agsinatan. Period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manan aya anak kao. Agasam. Bilbilan na kanuki din. Ha? Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental ka maut. Nay, an-anwam ti ado at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngag tinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta, at dapay planom ang makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngag tinidor. Sana na nang. Sana para ken kuha na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kayat ti ignorante. Jakmat kayat ti piling perfecto a tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y matnobyom kiray. Awam pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Si Kangay, kaano mat ang makirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ami wife Aya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la a tao. Kat inaklon ti maisa ami wife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Lubya ka din ni Jordan di inyawin na Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife na jay, saan ka day maray? Wen, pare. Mas daawak nga rod. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipon nag-break na kan Jordan. Awan mo tayo tinyam amu na kanyak. Kut, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki mo tawal paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako na iti kasukat ni Jordan. Anya? Taga-ano ngay mat data? Taga di syudad. Namam mo kiti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa nagdaldalos ka, kiray anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga-syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kung naklakit din nagbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Iti kasda kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar diti balay tapno maamamok man.
Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok. Agtugaw ka ah. Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabandong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na anusam tinagbiyahe iti adayaw barok. Awan mat ngaminan ti choice, tata. Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to naman damdamatag sarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jack agmerendan. Dakay latan kiray. Napsugak pa. Manak ka o. Ala sabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang, Saan samat na nairwa mitirigat na ijay. Napurmalaunay nga men. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinunong nga ikan asindata yaw. natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di ata sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mo tanya. Saan ka lang ang rudan na replyan? Awag ka pa lang awag. Saan ka mo tasigot akasta Breaktan. Anya? Breaktan. Sana kaskan ka ti babae nga rapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibaga matap no amok. Sorry. Sana kaya't nagtidadakkel ko apo bre ti masawak. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan ah. Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutay jay nobyom. Tsak mo't lakursonada day jay aparakan ka ta nakaarte. Madlaw di makalitibak na nga pamilya. Sana nairwam iti rigat na jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ayat, tatang. Ha? Sa anak ka no may kari iti pamilya ni Charlie. Tasaan ka no kayat dagiti dadakkal na ti pobre akas kanyak. Dahil nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kanakwara, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga amang ano alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapol kalangan iti sa balay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Agba kaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok ah. Ang no talaga kasta tigasat mo akit. Aklonam, anak ko. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan nga aninang? Ha? Ako, Jordan? Ang may kamanon ngay na nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag ah. Di mo ni palpalagip dayta. Talinipat kun ti may papan iti dayta banag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang ron ha? Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadon tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo ilang makaasawan. Madanagan na katalagan. Mas daawak mat nga rod. Napintas ka mat. Ngam apay nga tangay, adi ka mat la maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagi ka no adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple alalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay sa muna. Kaya't kukumamot ate adda kadkadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Nang namnama akiti imbaga ti gayem ko adumteng dulat tatay lalaki para kanyak. Ngam mano atawan ti panaguray ko ngam awan matlata. Katitag tawon akon iti 50 kat adda nga awanan namnamak.
Apapalak dagiti batch ko, tada pa yan apo ko da. Ngam siyak, ultimo anak, kat awan. Ngamuray no kasta, maklon ko ti kastoy agasat ko. Alakastan, tugayem mo, kiray. Alagagayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Naimbag nga oras yung manan gagayam, welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Kapadasan ni Kabsat Juban, san napud no nagantintay patangatangay drama itang. Kastimanti ko na ni Kabsat Juban. Dear Manang Bianang, may papan iti inak ti pagtarayan to istoryak. Naapal ngamin ni nanang ko. Amin na makita na, ti kayat na tuladan na. Nga oray san na mga akabailan nga ramidan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukap. Ay saan, tani, sumrak ti asok di ti unag ti balay. Kitaam ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaroba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kitaam ka de. Nagado tagpipila no kastoy ang mumaluman. Kati sumat nga ro ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, di ko naan akong pitinsyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kanto manun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat nanang. Da kayon ano kayat yaw. Nakababayin mo't ano isulat inlak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damot tan barbecuean na dita. Ni, wan ngagpaiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imibas to'y lakok. Fresh na akas kanya. Nagpigsapay tingiwa na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san day order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami titimpla na kahit. Ala, mabit lang, Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at igimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibos tay ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang nyo. Madadaal lang Ikabil talat tay di freezer tay display manan inton bigat. Ay, saan na nanang? Ti yun ilakaw. Nakarkaraw ng awan ti gumatang. Sayang mo't nga road. Sapay nagpuypuyat at tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak mo't. Anyalangan ti kunaan na iti karoba iti kastangar aramidin nyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa na di nga ilako yaw. Sigurado pa Ay, jak kayatan ti agmula dita. Nauma akong nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan nyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanak kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan di o may gumatang. At dadamot amin nun di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito. Ang kalutep, makaramid kayo kadi pa iti munay kan tasty bread. Handa ngamin nag-order ka, di ta kabang-ibang apuraw. Tay munay apang burger kumangkan. Ayun sayang pa'y matday tano jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano da ka na nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, uncle. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, uncle. Na kayo ti makamaw. Nala, aginan na kay nga rodan, tamasapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin na kita kaanakan. Apay no mga ala kailangan iti katulungan niyo, uncle. Adon ti customer yo diti basita bakery. Kabalan nyo mo ti manang daniti tao? Apay amang halak pa'y lang mat iti sabali ngay.
Kat no anda kayo mo't akaanak akatulungak ditoy. Na kayo langan at itang danak. Ay sa bagay, hanggang uri mga lakay lang matiti para masayo anggan. Day ta tinarigat ka. Malabay am kanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang. Huwag tanay, jakon maalat iturog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatao type nanang. Napanak nga rod gimatang itay. Oh, mangan kayo, nakapudpudutan na pala ay. Alaman, kayat ko katila ko ni Otep a panadero. Nalaing nga panadero ni Tata Utay. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Idi kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Un nga road, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten, saanan ato puljay lakay. Manungatamot ti kita na aya iti may sangalda. Diyak lang mo, nanang. Ote, gumatangak man iti lakom amunay, tay kalutluto Agpili kalatan ita istante, Lilay. Baro aluto amin na kita. Sigurado ka saan ang natudtudan tilingot na gito Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Olay kamot ten Lili. Si kaman ti mayabay di ti dakkel nga oban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, dito. Mga kalatan dita. Ta saan pa'y anay supaw? Apaw, nagbanglaw. Ay, doti ala ka. Ngala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnanamdam. Okay, tanya nga. Talagaan na mas titimplam iti tinapay Otep. Jak gumatangan ta makabsog mo ti frites mo. Unton maminsan man na gumatanga kanya. Ha? Nanang, awan pa'y mat naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Jakon na sangot tinagluto. Makaamukan amang ipapudot kadagiti makan anabati idiagsapa. Tuyo mo dagiti nakaluban dito. Apay adi ka nagluto nga. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay mananang? Agluto ak nga rod kuma iti tinapay. Ngamjakam mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, at naman plano yon amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, pare tayo at negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kayla agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat taglako iti tinapay. Narigat tagmasa kan agbake. Apay ti kunayo, nalaka ti kasta trabaho. Ay nanalakano kayat. Napigsaak pa'y ngagmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga ron, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldero. Mabalin mo ti agbake iti kaldero. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tistinga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandisal nanang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amang ano at kurang iti ingredients ng kabilyaw. Jakam mo Addan samot kurang na ngagpaisaw. Makabanog lang arutan palpakpay ay suron kon. Agam sa anak amapukawan itinamnama. Padasag tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mon mare eden. Tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lile. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalabaakta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay.
Naggapoy di abroad dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Ingga mo mangkita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga raw. Anya ngay kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam, kasano ngay no natay gaya man dagiti akin bado ka dagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw kitaan. Kasano ngay no may ranang agsarming ak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado bistida. Ano ti pagpilyam? sagmamano ka no dagitaya. Sagpa 500. Nay mo ang inanan. Wag-wag laang nakangingina. Nanginaangam na pintas. Quality. Branded dagita. Nangina magayam tilako da ditoy. Siguro dakkel tikita da ditoy. Tanangina tilako da. Jaka mo amare. Adeng, manungay mo tikita yu dito iti may sangal daw. Siguro dakkelan niya. Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 akita yu iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam nita. Na, nagsuplado ka mo ngaglalako. Ha? Pagan ano kumatigumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwaganak ko. Iso na lang tadakkel sa tipunan. Nakakita niyo man iti wagwagan ayan nang. Ijay kantua, at damatan aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napintas siguro, nagitila ako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay ka talaga akastaan nang. Ay, adda ko mapagpunak. Tapadasag ti aglako iti wagwag. Naimbag dayjay, tasaan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan ng kwarta tayo apagpuunan nyo nanang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay kapay di tasangot ti baker eh. Di ka matla gumatangan. Awanan ti pre-test. Kit-kita aklaang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaan. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlakit di ti pudot di ti unag, mabalin apay kit tinasaan. Alaman nga raw, buyaak no kasano ti pamayam. Wala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka amabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak, tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin, nakitak ka mismo. Iso ang naapgad tay timpla ni Otep iti tinapay. Tanalala o kanon itilingot na. Di tay pay katamo no anya dagitin na ilalaok ijay. Anya? Ay sapay nagimas jay lako na at tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayin tay lingot na. Sapay kumanudkod pay no kasday nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan ng agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkudon na nukwa. Anya? Sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaan nun maray? Sana balay, tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasakton ti paggatangam. Nay, apay na nang. Kanya na iti ada dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko iti online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan ammo yu ay ti mangusariti na ita. Pakadanagam ay ang amin. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga aramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw sana quality na ita apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngam quality. Ni, anya tayo makmakset amang angot ko na nang. Pinadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo ti luto na. Nakset mo. Kan anya pero gito'y adda dito lamisaan nga.
tinapay wano uging. Munay kumaangam naksat matlaang. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yo pa'y mabalin tiyag negosyo. Basit lang nga napraktisan ako. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Ang damot nagtay vocational school mga offer iti libre karag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Wen angam sa balilaktano da formal training yo. Iti saan nga agbayag. At dan tumutan ti bakery, marheiten. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ay susmaray. Anya nga jasok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alutlutok iti oven. Ay nahawanan. Nagdakalan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong karuba! Dahil tay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya ngay, dandanin na uram ti balay tayo gapo ti ginatang yung nga oven. Himbag laangan ta dito'y laang pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit? Anya ngay nanang? Ulitin nyo pa iti naramid yaw. Ay sana nanak ko. Mabuteng ako. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kayo kit diya. Taurikas di tinararamid yo kadagiti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo lata. Nang runa ni Tata Utep kan Manang Maricel. Tay sudakat nga ron ti asidag dito balay. Giovanna anak ko. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. Nada makita yo, tuladan nyo. Wahan sana anak ko. Agmula aklaangan itinateng. Tasig sigurado pa eh. No, hindi pala kumaanagmula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anyat tigatanga, Maricel. Tayo man paborito ka muna tata. Mabitlaan nga raw. Ay, nabit kan sakit niya, nakapaibo si Tilakom a barbecue, Un tata, adulat tamo ti gumatang. Agkurang paikit di Dahil bag nga orasyo, pare Utep, Maricel. Ni, da kayo mo na. Italaang manan makita kayo Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak namin ng arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamatan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo matimbaga, akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa iti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuto nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa linya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Tanabunasan dagiti imulak anatang. Ay katmayat na. Lakwan da kamin to itimulam anatang. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anatang. Tapang ramanan nyo, Maricel, pare Utep. Ti apresyara kiti inaklon na ti bidot na kat si papakumbabaan nagkidaw iti pasensya kan pamakawan kadagiti nagbasulan na. Kat manipod din, dinan inulit ti naramid na. Kat pagliwliwan nan tagmula-mulay tagdudumaan na ta. Alakastan, tugayem mo, Joban. Ala kagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Nanabanje, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat ije palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat idi sakbay ang nagpasyudad. Kaslamot addan anak nga. Kasta aya.
Di kampay ngamin nagkita, iti day dya karo batayukat. Sapay kumaata nagbalbaliw mo tan. Ta amo matiki na maritis na. Gapu kang kuana, dandani nagsina dagiti agasawa karo batayo iday. Ay, wanan niya. Ngam iti kasi a kinabayag na ijay syudad. Imposible mat ano awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. Adak man na namang idarirag iti ayat ko ken ka, Chari. Ni, nagsapa ka matanan nga sumarong Carloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam to langan ti pumasyar niya. Ur-urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta tadda pa'y papanak niya? Alangarod Agsubli ak numalan. Kahit sa pala ko mata damat namnamakan ka. Inton malamlangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang mun sakit diti agyan ijay syudad Chari. Limukmag kamatan iti uray lang Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mat nga ibagbagamat ba ni samot? Never been kiss kan never been tatsak pa lang. Kasta si mabaling amin ti aura ti bagim. Ay, hamo mga kaskaso dato'y bagik. Isungarod nga agjaging akta kayat konti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tadtak lang manan nga makawid ito'y. Mailiwak mat nga makisi ka. Ay, wan, nakitakmat ni Cindy di kalman ni Jay Palengke. Kadwa na mat Jay duwa nga anak na. Ngam apay nga kas Jay. Hanmat nga karkaro pa daga Jay anak na. Agduma nga minti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy. Ay una yan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Din? Ay naglalaki asasawamad. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabait lang sungbatak to'y awag ko, Chari. Okay. Kasano nga, Chari. At akadimot lang namnamakan ka. Lloyd. Ay ayatin ka, oray di palaan. Kunak nga ron, no di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Inkarik nga ron iti bagik, naglaklakayak langan na baro. No sana si kati maasawak. Ay, tangay. Han kamat nga narigat nga ayatan. Wanan aklunan kan. Ha? Oh, gyaman ak, Chari. Kunak lang no awan namnamakan kan. Tiningiting ko nga nga perme daturik na kat adamaturik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan Tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akan kan, Chari. Oh, kamaw dyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay ko mga ron atahanak to nga paldaangan niya. Saan to, Apolos? Promise. Iraklon mo matgaya man niloy, Chari. Wan nang. Di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y langay. Nasingpot matkit din ni Lloyd. Nagagat pa'y. Manakawat pa'y kit di Ay, uwan nang. Amam mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalak di high school ita ka bang iba nga purok. Ay wala. Amok, apay ka de. Naglalaki matgayam. Katno kasla Maria Clara idi dayja ti gargaraw na. Idi agis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sabali ti ama dagiti anak na agduma. Ay naanak ko, adday ta kamanin ako nak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ko nga rod iti damaw. Itataad damanin baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Iso nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Hey, sapay na istorya ko ni ija istor ni Nana Banji. Hantomad nga men nga inlawlawag nga perpermen iba ni sa timbaga na kanyak. Ay unay kamot na anak ko. Di mo la maikat day ta kinachismusam. Chismosa nga ibagbagayaw mat nga hamat Tanya nga ro ti awag iti kasta nga aramidem. Pakaisagmakam day ta no di mo isardeng ti kasta nga aramid mo. Ikatuman ti kasta nga ugalim tanagalas. Day talag sagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, day ta kalangay may dito yung store ko, Charay.
Tano siya, nagrana kayo kumakin ni Sinday. Sapay makaung-unga, tamang damdamag kan ka. Ni, apay aya, anya ti basol ko kanya na. Nalipat am sa matan di sinasaom idi na minsan dito istor ko kontra kang kuana. Ibagbaga man naglalaki, isungag duma ti ama dagiti anak na. Ado ti nakangag iti dayjay, kat indanon dalaki di kang kuana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito ay, jak amo no niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod no pudno mat ti sinasaw may papangkang kuana. Basol na matan no sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na dag uli maklaang. Han ko mga agre-react. Tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mat di tao. Nakarar sagid mat. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang kamelang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot na talumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga iti ama data sikug na. Jak amo tadamag ko kat agmay may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mat kadwan asim mangpet. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Lino ko dalaang. Jak amo Ay sus, saan man atila sasawam. Maalaagawid kakit din. Agsena ta dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo tunay? Apay aya, Chari. Aday ba nga? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaroba tayo. Agsasabali ngamin ti makit kita kamun o nagkanrom-rom war ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat balo day jay. Agsusukat sa matan ti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang dagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang mat alalaki, pati babae. Aya, aha? Amompay, no pudno nga iskolar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine, kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tila ibagbagam. Agatap ka manin ako na. Nasigikit din tani. Adapi aramida. Bye. Hello, aguraya. Weh, naglukon. Inidupnan. No, ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat. Ibaga namanan nga chismosa. Kat hanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kasjeta ramidan da kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rodan magpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi mat nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amo yu jabak na nga balo nga karubame. Ni ngay Ma'am Josephine. Boyfriend nan samat dagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ijay balay na. Uy, madlaw ngamin nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti palda na. Tiyare, agawid tan. Adagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Jak am mo day jay, basta umaykan. Ang sige nga ron kakadwan niya. Ituloy tayong tumanan ta agmimete ang numaminsan. Ag-awid aktay. Ayan ti bisitak nga ibagbagayo mat. Awan, kun naklahang day jay, tapno sumurot kan kanyak. Anya mo day jay nga ibagbaga mi jay istoranak ko. Di ka lagbain. Kasanon, numakadanon iti masak nan dagita nga ibagbagam. Apay, da kasayamat te agipadamagmat, nanangmat. Di ka mabutang. Inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka lagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tiyare, bumangon ka dita. Adda simangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagayo mat. Papaya banda kay di barangay hall.
Indarom da ka kanaw da sinde kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagakan ka anak ko. Di mun tumo ngamin maikaem day tabibig mo. Tila sasawem imbag kumaan upod no. Anya nga iti aramidok nanang. Anya pa ingay, inkasangwan ida sangwam ti bunga ti aramid mo. Nakababain sa matimapan ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mo't kinapudno na. Malakitin, agawa ti agpulas, tamapan kan ija barangay hall. Kuyo ganda ka? Ay saan, mabainak. Si kalaangan ti mapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy iti barangay hall, Chari? Katkas jaya, nagpakpakawan na kanya da, kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ng pang merienda laang. Tila sasawam to mga min. Hey, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Haan mo't Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan anainayon ni Ma'am Josephine anangi darumkan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ng panagkunak, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo asapay kumata saan amaidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay nga may nayang agreklamo da, no awan kinapuno da dyan nga imbagbagak. Talaga kit di nga guilty da. Nita, di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na-pride ka matlata, Chari. Masurunak namin. Takon di darum dakit din. Kaluban dati madinga aramid da. Ay, awan lat tagayam. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasaon ni Vanessa. Hanapay sungsungbatan ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mat basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo ngaminang kan ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya mat data nga ibagbagayo mat. Katuan mat, da kayo ti kanayon nga agkuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog kan ka. Tama nga numairaman ang maisagmak, no di ka pa'y lagbalbaliw. Panunutang mo nga min dagiti isaw-sawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, nupod numo laang no saan. Kan oray man pod no bilang, awan lat ti karbengam amang sarsarita iti padam a tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula ka kit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutem asidaan. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da ka kanaw. Itaak lang amin manen anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ije kabangibang ang barangay. Ay, awan day jay. Misunderstanding laang. Narisot mat lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsaritaan ta. Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawid ka manan. Anya ti kayat mo nga sidaan. Taglotoak. Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga dengganda ta nga awag mo kanyak. Mahal. Sige nga Rod, agbuya ka pa lang ito ta. Inakagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal. Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangayliyaw. Mabit lang, mahal. Idapok lang da tulot-lutoak, tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wag, umayan, mahal. Naimbag ta na sarakak mo't lati pagnanaid ang balasang kao. Ha? Ni, apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan, naskan nga alaamon to'y anak yaw, iti di anak ko. Nga imbatim, hindi ka na kami in sa syudad. Diyak kami nagkabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo kadi. Daydi, kung nayo iti anak yo. Wan, tanatayan.
Makatawanan tinapalabas sipon na tay. Adun ti sakit ko. Diyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay, kuha. Di mo ko mabaybayan ti apo ko kuwain. Si kamot na ti amok apang ibatyak. Lakaya kaon. Kat ang mga no biglaan ti ipapatay ko. Iswa sinapol ka. Si kanti makaamaw iti anak mo. Chari, anya ti kaya tasaon na ito eh. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kuha, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? Nabayagan nga sininak di ama ti anak ko. Isungar nga nag-awidak iti lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry Pakawanan naknuhang ko ngayon po no ti kadat anak ko iti syudad niya. Jaklaim pagarup. Ang damat gayam na palabas mo. Sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapaymat nga ng rabi Mangan tayo pa'y Saanan? Iton balay ti panganak. Lloyd, pangasim. Hanak ko mga panpanawan. Agpalawag kanyam. Pasensyakan, Chari. Agwin na swastan. Kunak ano na pudno ka kanyak ngam samat gayam. Irresponsable ka pa nga ina. Kasanon nga ino datamot ten tinaadaan iti anak. Kabalam gayam basta panawan latan ti anak mo. Akas iti naramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensyakan, Chari. Napukawan namin pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linipatan. Aniya? Jaklaim pagarup ang naaramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga Imbatim jay anak mo iti amana. Gapo tamarigrigat. Idin to tagrigrigat tayo mo laang dito. Tiamok ngamin katbak nang. Ngamhan mat gayam. Kan babaero pa'y. Agasum day tang aramid mo nga Nakababain anak ko. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kasta nga inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka mang dilaw kan mang padakas iti padam at tao. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas lawan anyaman na. Anyat klasim nga ina. Nanang. Isumot lagayam ang nagbaliw ti korti ti pamagim ang nagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray ko mano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga embatik jay anak ko. Naimbag paikit di dagiti kalugaran tayo nga inchis-chismis mo. Nga imbagbagam nga awan ama dagiti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston, mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbabawi akmat madi ngay nararamid ko. Narigat gayam ti mabalsan. Wala, iso nga ita, agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko. Saan pa'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kenkwana. Wan, nanang. Nagbabawyak iti kasta unay ti inararamid ko iti kalabas. Iso adjakon inulit nga inaramid dagijay. Sininaanak nga rod ni Lloyd kat nagsapol iti sabali nga inasawa na. Jakmet mabalin nga ipilit ibagik kan kwa na tamabain akon. Alakastan, tugay mo, Chari. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. At di manan tigayam yo JENA ALMOITE ang mga kakamakas manang bianang. Pakaragsakan launay tigayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo nga agbuyak kanagdengeg. Iti baro a drama amay patangatang ita amang tadliw-liwa kada kayo ami. Manipod man kani Kabsat Martina saan napod na anagan tintay patangatang ay drama ita. Kastoy man ti ko na ni Kabsat Martina.
Dear Manang Bianang, adda dua at agibi. Anak ti kabsat ko ngam gaputan na sa padaan na ulila, siyak tinang padakkel kadakwada. Ket numabalin jak kaya ta makiasawa kan mga sawada. Tapno lalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, maidistino kan dito lugar tayo, Manong Willie? Wen, vero natin ko. Kamaudyanan na, nauray kong matlangan na ito'y. Di maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manayin. Imbag man ta nagtalinad ka single Willie. Awan pa'y nubyam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mat. Uray ti kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kal ni nito, naimbag nga orasyo. Anda kayo mo't gayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yoani nito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya, ante. Nagbalbaliw akon, kaanakan. Pinidya ko, dagiti bisyok. Ay kat nasaya at ano kasta, uncle? Kuna maatada ka mang bambantay kan ka ninitaw. No adda mga awis kan ka mapanaginom pagsasawa kadago sida. Isa di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak, ah? Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram man tay. Padasek man mo't agaram. Ada ngamin sa nga ilida na naberta abalasang. Nagpintas ante. Kaanakan na kanoreje ka. Ayawan tagaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay. No agaram tumalang tigagaram di tarwar. Ha? Ni apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manong taon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. Renta ako nante. Malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan tagaram! Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem! Mas daawa ka talaga kanya ante, Veron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katne, lumakaya ko na baro. Ay na, di kan mas daaw, Manong. Tauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Katni, bumaketak mat na nabalasang. 28 ko. Anya? Katno amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati ibagbagana. Inton kwan, maupay matantay agaram ko makanyak. Iso nga ita, awanan uray may isang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga, kas dyan ni ante. Di nakit din kaya't amaaddan tayo di bukod ta pamilya no bilang laang. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie. Beron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apay ajak kayat nga agaram ka. No apay ajak kayat makiinayat kayo iti kabsat mo. Ante. Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Amanipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel ka ng paadal kada kayo. Iso akas la siya kon ti inayaw. Anak, ti pangibilbilang ak kada kayo. Iso nga damat siguro kalba nga kamang istrikto kada kayo anya. Adamat na kami nga gabsat ante. Amumin kinasayaat kan saan. Kan bumakita na balasang ni Veron. Lumakayak mo na baro. Uray agbaak kayon kay kayat ko pay. Tapno agpapada tayo amin kadang kalyo aninito abaak. Ha? Kitaan niyo, jay inauna kapsat may. Pinanawan ti asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit, nga isuntim patay na. Jay mamay kadwa kapsat may, ni Antiyo Asileng, nakakase itidan na ti bugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na ti kabel, nukas jay nga gapada. Sa jay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki, iso nga agduma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol, no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak. Wano anak ko kunak manlangan.
Iso ano mabalin, Jack kaya tamay tulad kayo kadagiti ante kan uncle yo kakabsat ko. Pilyan mi atay na singpot nga agbalin nga asawa mi, antay. Ay na, awan di kasta. Man-mano tinasingpot dito'y rabaw ti daga. Agin si singpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na saysayaatan tayo ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni antiyaw. Sakto pa ay. At nainaram ko hindi na panatawain. Kakaisuna nga inaklunak. Tiyamok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din yan tiyaw. Pinabainan na dyan nubiak. Isa pimanawain. Isa manipo din. Diyakon nagaram iti sabalay. Sayang nga ron ano kasta uncle. Wan nga raw. Kunak no makabukilak magtan iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamat anak kaw. Oray duwawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anobya yung ngay uncle. Katawunak matkit day. Anya? Makaanak pa nga raw no bilang lang uncle. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may. No agasawa kami. Sa bagay, ang sayang ata nagsina kayo ng kal. Wan nga raw. Iso ano, malagip ko ti ex ko. Masayangan na ka talaga. Sapay na pintas mo't day Jessica. Oray senyora na padak, napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanur ti boses na, saan pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga ron talaga, angkal. Ay, ewan na. Awan mabalin kaw. Tanimot nga ron antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga ron trabaho. Kababain mo't ano tubngarag ti kayat na. Nakadepindarak lang mo't kenkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? Kuanti, umayda ka no agpasyar. Nagkapude ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito nga, kawam mat tourist spot dito. Makipagpagayam da ngamin, anti. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka gararamid Beron. No kunak nga awan nagpaaram, awan. Anti, Kunak mangagbaak tayo amin. anti. Ni, awanan ka dupay ang ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak tigasat tayo. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayo, agbaak tayo aminon. Nawatam? Hala, ingkapagawidan ang nagidya lalaki. Tano saan siyak timang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamin. Pagsasawa kita agkakasakit. Kaya mau? Ay, ni, saan na, anti? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may padadag iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na dayta. Anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pait awan asawa na. Ta-free ka akanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang ano ada kapinungan. Tadaagas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama, ninitaw. Datalastan ti agbaak. Di mon iraman nagiti kakaanakan ta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na, kawan nam na maam kanyak, ninitaw. No matay ka, makaammo ka ngagdiskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti kunam adalungon mo, no matay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi-provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tano sa nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging ka ita. Nalipatam sa amatan nga agsarot kay di.
Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa ide, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agud-god? Kay sumala nga. Pinagasan ka man idin. Tupol ka pa ide, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko an imbag anakam amin nagitaken ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra, anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunuta manong. Apay ka di. Pampanunutak tar aramidan niya anti kadata, biron. Italangan ay kanak ititurad nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustak a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapudno na manong. Mapampanunot ko pa'y kit din tagtalaw. Ha? Kasla ak mabagbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat tin nakam ta. Diyak kaya ti mabakita na balasang manong. Uri siya nga ron. Wain, aklunak nga iti damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawen. Kasla kayat kumutun tagsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti dayta manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat na. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang taan. Kasanon nga dante kan angkel no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusan da nga agkabsat. Kan di tamat agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbagday ta ading ko. Ta narigat kag dardar sudos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom da iti nga apartment. Medyo nalakati abang dito'y. Tagayim ko tiyakin balay. Basta aya. Napintas mo. Kan nalawa. Win manong, doa ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para ka data ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito eh. Anya? Sika talaga. Asawa da gusto ibagbagam. Di talaam mo amanong. Biglaan mo ti pan nakiasawa ka. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adi si didutan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayon ti plano yo kan kuana. Uncle, ang mga no agungot. Kat bayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anyat to pikuyaw. Manang, ada ka no ibaga na gito'y kakaanakan ta. Anyat ibagayaw. Ante, napagnumuan mi ngagkabsat alumasin kami ni tipagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro. Tapno saan kami amarigatan nga agkumkumyot no mapan kami agtrabaho iji sentro. Wan auntie, kitsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pagnaidan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalain. Dito'y kayo lang balay. Awan, ti pumanaw. Ladingitan mi ante, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapot adan trabaho yaw, tumangsit kayaw. Adan pagpampanakil yaw. Auntie, maawatan da kami kumamot. Saan Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni auntie uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilaw-lawag kunto ti amin kan kuana. No, anya ti amoy apagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo, kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Katadan na talga na trabaho da. Iso limas tugdan.
Nakasingsingpot dan tupay nga oray di adal dan. Awan na pulos tinagbaliw ka nakwada, manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanin bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan taidan, manang. Itudtan, ti pagragsakan da. Isungaro da dya kaya't ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Hanggang panawan na tamatlat tagayam. Ala, ag-relax kan, manang. Saan ko mangagsakit tinagam mo? Tamang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya kakanakak. Apay pinanawan na tamatan. Kailiw ko lakit dida. Uray, ako na may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takano pasyari, no awan trabaho na. So, husto ko man, manang. Okay, kumusta kayo ni Tinobyo, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamat ti plano yo itinobyam. Kastamot lang, Kaya't mintang simpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo natin. Kat ni ante ngay. Ayabantat. Wan, no di na kayat ti umay. Nyangkel ni Nito ti ikuyog ta. Makla at lakit di day chay. Numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wana, ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinobngar ta ti kayat na mapasamak. Nagapwam manang, apaya kanayon ka amarabyan as sangpait. Papanamaya. Ay, kwa. Ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nitaw. Ada ka di ibagak. Oh, anya dahi ta manang. Apay, awanon panggap mo ang mga asawa. Ha? Apaya kasta ti damdamagam. Kan di mo kayat ang mga sawaak. Ide, angam no itakayat kun. Palubusan ka ni Nitaw. Apay ay kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrekta mabainak. Ha? Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang tapas treka kwan. Yam amukin ka, tinobiyok. Danilo, darling. Isutibagbagakan ka kabsat ko. Ninitaw. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Saan kayong agasawa iti kabsat ka? Pumanaw ka. Ninitaw, anya ka kadi. Apay kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apay kasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak matkan ka, mabalin mo ti mga asawa, no kaya mo. Itid kundi pa malubos ko. Itapay talaklak kayo na nakunayan. Asino pa'y nga iti mangayat kanya kiti kastoy akinalakay kaw. Nailaw ang laili di ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramaid manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamot ngagbali na bayaw ngay. Jak pagtatak ko ng ti kabsat mo. Danilo, darling. Apay ngay akastamot ti ibagbagam. Pasensya kan, Martina. Ngamjak kayat ti makangkang ngagitag kakasakit a salita. Nalastog day ta kabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay mala, rumwartan di ti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta ti kabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot iti day talalakay. Sana mapagtalkan ti panagrop-ropa na. Agulimag ka man ninitaw? Awang karbo nga mamakibiyang itan niya manakayat kong aramidan. Da sana si ka timang pakpakan kanyak. Siyak timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensyakan. Ngem awan balay ko. Iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tay sana nangina Tapna da mabati a pensyon ko. Sige.
Kasaritak ti ka nakaktaagabang tayo di balay na. Libre mat ka ti panagnaid ko ijay. Ngam kababain no saan tang agabang ta duwata matan. Ngam sakti pang tanang iti abang ha. Ta sakti mangyawat iti ka anakak. Oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas anasurok sa agawid day jay. Anya? Apa ikas jay, aya ka na yung taramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod nog balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngam kas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko. Jay laabang me dito'y balayo ti ititid ko kang kwana. Taiso ka no timangtid kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang? Kailibre mo ti panagnaidyo dito'y balay nana. Ah, kastaya. Ay, kunana mga agbayad kami iti abang me dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kini uncle. Tadalang langsot na dayjay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man na nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakim mutong ka. Ay, pastra ka nakmampay ni Nito. Anyat na pasamakin ka aya. Apay yakim mutong ka. Kasano, awam mabatbat iti pensyon ko. Puspusen nakmut dayjay ada ni ilo. Ah. Ay, wait. Ayan jay, darling mo ngay. Mawanan, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko nakidandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga main ta nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengag iday. Nakitaray kamot nga main iti saan mo pa'y unay nga am-amo at taaw. Hala, bye-bye amon dayjay. Jakon kaya talagi punti na palabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito balay. Kan pimintas mo dito unag. Presko iti mata, tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino Rowena? Mabitlang manang. Rowena, umay kakadimit ti taoy. Rowena? Apay aya. Ni, ada magayang bisita ta. Masikog babae. Saan ta bisita ni Manang? Iso ti kapsat kao ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jeropa na iti picture. Napimpintas magayam iti picture. Kimutong nga may. Sino day ta babae ni Nito? Asawak Manang. Aniya, kunak mga bak! Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga sawaak. Saan? Kati pagyamanak. At dalata na ngayat kanyak nga oray lakaya kaun. Kito masikog pa yan. Kan nagkasar kami gayaman manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya! Jakon nakapagkadkad iti daydagon daway, tahusto mo timbaga ti kabsat ko. Jakon pinakibiyangan ti panagdanada, tanya ngay katandaditan. Ken addan anak da. Dadakkel matan dagiti anak, dagiti kakaanakak, ket ti pagyamanak, nakatumpong da iti nasisingpet nga asawa. Ket itag may sa aklat ta diti balay kong pasaray sarong karandakmet dagiti kakaanakak, no kasjay nga awan trabaho da. No pay kasjay tinararamid ko iti kalabas, maragsakan naklata, para kadagiti kakaanakak, ken iti kabsat ko analadaw anang asawa. Alakastan, tigay mo, Martina.
Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo